M23 yongeye guhanga amaso umujyi wa Walikale. Umujyi wa Walikale ni umujyi ukomeye cyane, bitari uko wubatse cyane cyangwa ufite inyubako zihambaye, ariko ngira ngo murabyibuka neza ubwo Walikale yafatwaga na M23, ibihugu bihambaye, ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada byokeje igitutu gikomeye cyane kuri M23 ngire kure uyu mujyi wa Walikale, ariko biza kurangira M23 ibyemeye biva muri Walikale. Nyuma yaho ibyabaye byose murabizi. Ubu ngubu amakuru ahari arakomeye cyane. Tugiye kugaruka kuri iyi nkuru twibaza tuti ese M23 yaba igiye kongera kwigarurira Walikale? Tugiye kubigarukaho, ariko nanone turaza kugaruka ngira nko mubyibuka ku munsi w'ejo twabagejeje inkuru yuko CH4 ziri guturuka i Bujumbura kwa General Neva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho ziri kuza zikarasa mu bice bitandukanye M23 yafashe. Ngira ngo murabyibuka neza, Nzibira niho harashwe ku munsi w'ejo ni CH4, ni drone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko nanone turi buze kugaruka ku mirwano ikomeye cyane, ni imirwano mishya hagati ya Fardc na Wazalendo. Aba bantu n'ubundi basanzwe barwana nkuko dukomeza kugenda tubagezaho. Fardc na Wazalendo bararwana muri Uvira, ngira ngo murabizi neza ibyaha hantu. Tugiye kubigarukaho nabyo mu nkuru yose uko yakabaye. Twihuse cyane rero, reka twerekeze muri Uvira. Ibintu bimeze bite rero? Abantu batatu baguye mu mirwano mishya yasakiranyije ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo wazanazi mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku ruhande rwa Wazalendo, amakuru avuga ko mu bapfuye harimo umusirikare umwe wa Fardc ndetse n'abasivile babiri. Kuri Wazalendo ho amakuru avuga ko iziyita Lunyuki ikigo zabagamo cyatwitswe. Ngira ngo murumva ko Wazalendo yo iri mu marira akomeye cyane. Umukozi wa societe civile yo muri Uvira Andre Byaduniya yavuze kandi ko ku ruhande rwa Wazalendo hanyumwe wakomeretse. Intandaro y'imirwano mishya ntabwo iramenyekana. Impande zombi zongeye gusubiranamo mu gihe hari hashize ibyumweru bibiri muri Uvira hari agahenge. Ni nyuma y'imyigaragambyo ikomeye iheruka kubera muri uyu mujyi, aho abarwanyi ba Wazalendo bamaganaga General Olivier Gasita wari ujemo nyuma yo kugirwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi w'akarere ka gisirikare ka 33. Aba rero ni batana no kurwana. Abazalendo ngira ngo murabazi neza cyane, nibatana no kurwana na Fardc muri Uvira. Uvira ihoramo ibibazo cyane, ngira ngo nabyibuka amajwi yagiye hanze bavuga ko bazica abatutsi bakabirukana ndetse babaye iminsi 10, ariko byaje kurangira igihugu gishyizemo imbaraga nyinshi cyane. Abazalendo baratuza ku buryo navuga ko Uvira yasaga nkaho igerageza kugira umutekano, ariko ubu byongeye gukomera. No kuvuga ngo umuriro wongeye kwaka, ibintu bigiye guhindura isura nkuko twatangiye tubibabwira. Rero tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane ishobora gutuma M23 yakwasa umuriro muri Walikale. Byaba bigiye kugenda bite? Reka tubigarukeho. Amakuru akomeje guturuka muri Walikale aravuga ko M23 ikomeje kongera ingabo nyinshi, ibikoresho biremereye hari muri mbundazi hadura idege nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Amakuru aturuka mu bice by'ingabo za Fardc aremeza ko M23 imaze ibyumweru bibiri izana ingabo nyinshi n'ibikoresho biremereye muri Walikale no mu bice byerekerayo. Amakuru avuga ko hari ibice by'imidugudu igera kuri 9 yo muri Walikale yakuwemo abaturage na M23 kugira ngo bahungirizwe kure y'intambara igiye kurota. Aya makuru kandi avuga ko M23 yazanye n'intwaro nyinshi cyane ndetse n'imbunda zihanura indege mu misozi ya Walikale irimo Moki, Milombo, Kamuri, Buhimba, Ngambi, Mburukulu, Mukoha na Misinga. Nkuko tumaze iminsi tubibatangariza nuko umujyi wa Pinga ari usa nk'uri mu mboni za M23, kuko kugeza uyu munsi uyu mujyi washyizwe hagati
ututse mu mpande nyinshi ziwukikije nka Hembe, Bulayi, Impeti, Kibati n'ahandi. Hakikije Pinga uvuye mu bice bya Lubero. M23 isumbirije Walikale mu gihe yigeze kuyifata ikayirekura nyuma ngo ibone uko yitabira ibiganiro bya Doha. Nyamara nyuma yo kuyirekura ntiyorohewe n'ibitero bya Wazalendo, FDLR na Fardc byakomeje kwigabwaho mu birindiro byayo muri Masisi. Ibi rero bigatuma M23 ishobora kongera kujya muri Walikale mu gihe kandi bijyanye n'ibiganiro bisabyo nk'ibyahagaze, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko inyuma y'amarido hari ibiganiro biri kuhabera bishobora gutuma M23 ishobora kwisanga yihuje na Fardc bagakora igisirikare kimwe. Ariko ibi ngibi nabyo Tshisekedi asa nk'uri kubitera ishoti, aho Chilombo Tshisekedi yakomeje kugenda yerekana ko mu by'ukuri atazigera yemera ibyo amahanga akora, iby'amahanga ari kugenda akora mu bijyanye no kugarura amahoro. Imirwano rero ikabikomeje, abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza bati ese koko iyi ntambara izarangizwa n'ibiganiro cyangwa izi ntambara nizo zizakomeza kurota mpaka. Batangarije rero amakuru ahari nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zamaze gutangaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bari mu biganiro. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, Masad Boulos, yagaragaje ko ubuhuza bwa Qatar ari bwo zingiro ry'umuti w'amakimbirane ari hagati ya Leta Zunze Ubumwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Yabitangaje kuwa gatanu tariki ya 23 Nzeri iruhande rw'inteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye iri kubera New York. Uyu muyobozi yavuze ko amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe hagati ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga uyu mwaka ari intambwe yatewe imbere, intambwe nziza yahaye injyana imishyikirano. Yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Kongo, buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe. Mu ntambwe Boulos yagaragaje nk'izimaze guterwa mu biganiro bya Doha harimo kuba M23 na Kinshasa baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa bazafashwamo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Yavuze ko usibye guhana imfungwa abahugize bari gukora no kuzindi ngamba zirema icyizere, ariko hagendewe ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane zigaragara mu mahame yasinywe muri Nyakanga. Muri izo mpamvu muzi, umujyanama wa Perezida Donald Trump yavuze ko harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za Leta ya Kongo ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Yagize ati ndatekereza hari inzego 9 zo kwibandaho kandi zimwe muri zo zishobora kuzatwara igihe kinini, zimwe muri zo nanone zishobora gutwara ibyumweru bike. Urugero nk'ibibazo by'imiyoborere, hari ibibazo ku miyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi bintu byinshi byo muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjiza cyangwa kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi bindi mitwe, niba bamwe bazinjizwa mu ngabo za Kongo abandi bagashyirwa mu nzego za guverinoma. Boulos yavuze ko mpamvu zimwe ziriya ngingo zizatwara igihe ari uko hari zimwe zigomba gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ko nyuma y'imbanziriza amasezerano abahuza bahugiye gushaka uko M23 na Kinshasa basinyira amasezerano ya nyuma yo guhagarika intambara. Ngira ngo rero murabyumvira uko ibintu byifashe, n'ubundi uko Amerika ibona mu mboni zayo ikabibona ko ibi bintu bizarangira cyangwa iyi ntambara izarangira ari uko habayeho kumvikana hagati ya Fardc na M23, hagati ya Leta ya Kongo na AFC M23. Reka dutegereze tumenye uko bizarangira. Ngiye musanzwe mukurikira n'ubundi ni Pilot News TV, wakomeza kudukurikira ukanda subscribe ubundi ugakanda like. Ndabakura cyane, muri abagaciro.